Nako kiatho kia o mwaka kia gukungwira na kinya gukenera untuire bwa mutharaka ni kithiritwe kigicokera kwa igita ria mbere nyuma ya murimo jwa COVID-19 kwithirwa rugitonya nthigurune ya Kenya. Aria kiatho giki mono ketherwa kigitumirwa kiri gukuchiria atari ni mambura jaraja kethirwa jakithithika kwambiriria tariki 14 mwanka tariki 16 mweri jwa kenda. Samuel Gaishima katwe rugonoru. Nyuma ya kunywa kiendie kuma mwanka wa 2019 kumania na mpanga ya murimo wa corona, Uragate Tharaka Cultural Festival indi ni chokerete igitagwa Tharaka Nithi County Uragate Cultural Festival iraende ikegwa iri runguro rugamiri bwa thirikari ya county. Akiaria kiathoni ya kuruguria uthuraniri bwa kiatho giki Ntere cha Kathwana, Minister wa Untuire na Utalii wa thirikari ya county ya Tharaka Nithi Maureen Nyambura ariuga kiatho giki gikathi mbere kuruthirwa Ntere cha Uragate iri njira ya gutangaja kithungiro kia Meru National Park kira kiri Nterinu kiri atali. Uragate twina Meru National Park iri antongeretie ndi rwang'ini rwa tourism na no mwanka tuseririe njira ya gupromote ngeti eu ya Meru National Park na nikenda gwitukira culture ona tourism yomagukira. Kundi mwanya birabika ina kiathoni giki gia ntugu ithatu kwambiria tariki 14 mwanka tariki 16 mweri wa kenda ibiuritwe biethuranire bwega kenda bonania untuire bukinyaniru. Culture getia antu ba Tharaka Nithi, sisi sio wazungu, sisi ni watu wa Tharaka Nithi, tumetekea Meru na no mwanka twikaria untuire bwetu teoma wathi for the practice imbega twakinya nagu tafadhali groups tonenkanire big note. This is a international event etire Tharaka Nithi kunkaka na Kenya nikuona na ntuka Australia nikuona na ntuka ku banja koguo tuthiagu turuthite ata tuchangamkite kenda muturire wetu wendelea gukaratibu. Nkiripotera weru weekendi kuma gicigo bunge ya Chuka Gamba Ng'ombe mbite wa Samuel Gaishima.